Kunezwi lenkosi elitholakala lapha kwabaseThessalonike kabokuqala uchapter 5 wakhona. Uverse 16 wakhona uthi thokozani njalo. Instruction there was we are instructed to be joyful always njalo. Noma ngabe kwenzakalani thokozani njalo. Ukuthi le intokozo ayifani nenjabulo. Injabulo ujabula ngoba kukhona okuhle kwenzekile noma khona okuhle ukubona, kodwa intokozo it's something that is within, and most of the time it is determined by a relationship yakho noNkulunkulu. The more you are closer to God, the more you are joyful. Kunezikhathi la zike ifike khona mhlawumbe kukhona okuswele, mhlawumbe kukhona okwehlela, kodwa uzothi hayibo kunentokozo ekhona ngaphakathi, it is within. Bese lithi izwi leNkulunkulu kuverse 17 yakhona, khulekani ningaphezi. Ukuthi khulekani ningaphezi akuchaza ukuthi every hour, every second uguqile uyathandaza. Even uhamba usendleleni emgaqo ukhuleke ngaphakathi, tell God everything ofisa ukuthi ayazi, have that relationship noNkulunkulu. Bese lithi lapha kuverse 18, kukho konke bongani ngokuba lokhu kuyintando kaNkulunkulu ngoKristu Jesu ngani. Noma ngabe udlula in every situation, give thanks to God. Give thanks to God. Size sayalwa kaningi bazalwane ukuthi kukho konke simbonge uNkulunkulu ngoba lokho kuyintando yakhe. Noma ngabe kuveli lutho simbonge uNkulunkulu. Uma ngibuyela lapha kuverse 16 wakhona, uma lithi thokozani njalo, niyakhumbula indaba eyenzeka lapha kuMark 11. uJesu efica umkhiwane. uJesu he was expecting a fruit from umkhiwane, kodwa kwangeyona isizini yokuthi umkhiwane futhi kube uthelile unezithelo, kodwa uJesu wayifuna isithelo. uJesu mengasasifica isithelo uyawuqalekisa, akanandaba ukuthi bekuyisikhathi, akanandaba ukuthi ubudlulaphi, ufuna isithelo. Bese lithi iBhayibheli lapha kunama fruit of the spirit kwabaseGalatia chapter 5, kunama fruit of the spirit zibalwe ithelo nentokozo ibaliwe ezisithelo sikamoya. So wonke umuntu will be tested ukuze akhiphe kuze kuphume lezi ithelo zikamoya ezitholakala kwabaseGalatia. Lithizwe kaNkulunkulu maliqhubeka uverse 19 bese ningamcimi umoya. Hawu yini kanti ezocima umoya if thina we are not joyful? Kuqala ngentokozo kwathiwa thokozani, kwase kwathiwa bongani ngoba kuyintando kaNkulunkulu ngoKristu Jesu ngani. Bese ningamcimi umoya. So if you are always complaining, uhlala ubalisa, uhlala uthi kanti uphi uNkulunkulu, lezo zinto lezo zicima umoya. Kodwa if you are always joyful in the Lord, no matter what uphambana nezimo ujoyfully, lokho kwenza ukuthi umoya wakho, inner child wakho ehlale phila. Bese lithini iBhayibheli lithi mawuqhubeka lapha kuverse 20 khona, ningakudeleli ukuprofetha. Kuneyiprofetho ke bafethu seziningi iprofetho, kodwa ngimi ngento eyodwa lithi iBhayibheli isiprofetho kumele masakhe. Isiprofetho uma sehle empilweni yakho kumele masakhe, kumele siqondise, kumele sikhombise indlela. Lesiprofetho leso zothi mase uprofethwe ngaso sikubulala emoyeni noma uzizwe uphelelwa amandla noma ungabuseze enkonzweni, akusesona ngoba lithi iBhayibheli kumele basakhe. Bese lithi kuverse 21, vivinyani konke nibambisise okuhle. Shuthi yonke into eyenzakalayo itest ukuthi is this coming from God. Discern. Likhuluma ngokudiscern kahle iBhayibheli lama lithi vivinyani konke bese nibambisise okuhle. So uvivinyeni qala before nibambe, bese niyabona lokho it's not coming from God, lokho it's coming from God. Bese lokho kuza okuvela kuNkulunkulu, bese kuba ikona okubambisisayo. Bese lithi lapha kuverse 22, dedani kukho konke okubi
okubonakala kukubi noma ngaba kukho kubi noma okubonakala kukubi noma ngaba kukho kubi, kodwa uma ngabe omunye umuntu esecelene kubuka kuzomkhulumisa, deda kukona. Leyo impilo kamzalwane, leyo impilo yomuntu owazana noJesu osindisiwe.